Hinke khajani mare kising song so bahai tong mai narok khakhayo narok jotono kaham tong na hini channel ko tal phekang ke subscribe khai olo select khai na di haike title te thumbnail lugino saima khana tini saboni lifestyle video to phaika haike tini ni lifestyle video ongkha ke SF ni actor pohor ni lifestyle video haike video no bisi kolok kaya khare phaidi sung video nei bakha go thanglai na phaidi hinke sung poila no saimene bini real name tamo ke pohor debrama আবার পরে जों सायमानाय बिनि निकनेम एबा लबिरिं जाकमानि बुमुं रक tamo hinke sobita আবার পরে जों सायमानाय बिनि डेट अफ बार्थ बा आसायमानि सालमारि hinke 10 तारिख 1 मास 2003 आसायाव सिनि थाखु pohor আবার পরে जों सायमानाय बिनि हाइट एबा चुकमानि मारि बुसि hinke 5.4 feet আবার পরে जों सायमानाय बिनि हिलिकमानि मारि बा weight बुसि hinke 50 kg aban pore जों सायमानाय बिनि family member hinke charjona tei sabo tong hinke bini ama tei bini baba bini manai tei sini takuk pohor aban pore जों सायमानाय bini qualification hinke bo class 12 poritongo haike bini poritonmani school ni bumung ungkha borjala binapani high secondary school poritongo haike aban pore जों सायमानाय bini favorite food tamo hinke muya sakhai tei wahan mosning sanani beleke hamjako sini takuk pohor aban pore जों सायमानाय bini hobbies rok tamo hinke bini hobbies ongkha traveling tei acting khainani beleke hamjako sini takuk pohor aban pore जों सायमानाय bini religion tamo hinke bini religion ongkha Hindu jago abon pore जों सायमानाय bini favorite actor sabo hinke Eddie Debrama abon pore जों सायमानाय bini favorite actress hinke Monalisa Debrama abon pore जों सायमानाय bini favorite color tamo hinke black yellow abon pore जों सायमानाय bini favorite singer Parmitar yang tei manik ni takuk pohor Debrama aban pore जों सायमानाय bini finally girlfriend tong eba GF tong haike bini GF eba girlfriend krei haike video no poilani hoite paithak jora naitomani bagai bele kha hambai like khidi comment khidi share khaidi hambai jotano no haike next lifestyle video malai pinai norok mai haisi